Dve su aktuelne postavke u Rumskom muzeju, obe specifične i obe zanimljive, svaka na svoj način. Izložba kineske priče je nastojanje da se narod Kine kroz fotografije predstavi u svom svakodnevnom funkcionisanju. Na fotografijama je prisutno predstavljanje kineske kulture kao spoj tradicije i moderne u 21. veku. Zaječarni muzej u poslednje 3 godine obeležava kinesku novu godinu u različitim manifestacijama. Uglavnom su to izložbe koje su propraćene dekoracijama karakterističnom za tradiciju i običaje naroda Kine. Izložba radova sa 44. likovne kolonije Borkovac je skup slika različitih slikara koji su na koloniji učestvovali. Svako od njih ima svoj slikarski stil, ali zajednička nit svima je to što su slikali geometriju, jer je ona i bila tema kolonije. Zaječarni muzej od 1995. je preuzeo organizaciju kolonije i evo ona od tada manje više u kontinuitetu se održava. To je jedna manifestacija koja već ima, kako bih rekao, ustaljen jedan karakter i da kažem u našoj državi jedna od retkih koja se u kontinuitetu održava ovoliko godina. Muzej u Rumi je, kako saznajemo u samom muzeju, dosta posećen, ali da li je reč o najčešće organizovanim grupnim školskim posetama i tek nekolicini Rumljana koji redovno posećuju nove izložbe ili postoji šira kultura posete muzeja među Rumljanima, saznajemo na terenu. Kad god ima nešto novo, odemo do muzeja, pogledamo sa društvom, sa prijateljima. Jednom mesečno i tako, sa mamom odem. Ja sam Rumljanka i volim da vidim sve, jer samo slabo toga ima. Slabo idem, slabo. Kako je muzej prema opšte prihvaćenoj definiciji ustanova u službi društva i njegovog razvoja, otvorena javnosti koja sabira, čuva, istražuje, komunicira i izlaže materijalna svedočanstva čoveka i njegove okoline radi proučavanja, obrazovanja i zabave, podsjećamo Rumljane da ipak i muzej kao instituciju treba sačuvati od zaborava.